Is get a gas go in Suntia Gatik. Is get a gas. Brought to you by the Basque Brigade of Conán. Focal or sponsors agus fosta came which traded a Yannick and plastic bottles company worldwide now. Available in your local ocean and now cropping up on most beaches near you. So go ahead and get your free plastic bottle. How to in tionchar? Come ort go to in isolation. Yeah, and come across the insane side. Jean Gilliger in Siad side of go mental hospital. To focal in Tachon van Hanya. Yeah, so good. Oh, Tashi Ufasach. Kundana we adapt these roads and running nach Chartney. No, didn't you Gia? Well, didn't you Gia? Okay, in comprehension. So it's Bradham shot. It was awful. They're whole to real and focal gelt in you like. Yeah. Hola. Chatting gelt. Chatting gelt. And he's Shannon Rod Hospital now and Kenyo and Shan Logan. But well, Shan Logan, but in and Shan and Shan Sharma, you said like you're catching the like Saol and Concat the mirror mancha on. But leaids the fuck. Oh, poor Brian wasn't doing so well, so we sent him up to the Deuce's house. Gelt just essentially can either be a dose, no English of a denjegen attack and touched as they say. But tubber on a gun the hiri for hanya dini le fibena muir plancha was really costly. Agus an tanya mata air and Sheeran gearing no working tanya mata air and tubber na gelt. Run Blame Boy podcast for it. Well he does he come on? I'm on Gary no cork again Kevin no. Gary. No second and run jazz a shot no. Fee maher agus moher. He's on like Turai heart. Spralo contigure like Spralo a tasha heart for na chashin. August should budget bug who double the yacht. Can I show you that why I did? I don't know if it was like a bit of to pique my interest or to insult me or to express their worry. Bidger, 3 dot. 3 dot. What do you like after watching? It's okay. The flagger a horse gest. No, nearly such a imagine to be making scundered den Sanchez and Tassa got go make a bogu nearly bog go foil because we make a podcast down in chat pro. So Ame Emoshomra ranga Sasko Shaw Hulu Shomra Doris and Shaw Dorfla August yes Tasha Costa at Siena Sam the Bali Homeland Neil Sauce Nather or big Oh dear Saol. So ta Cod Warrig Lee Winchor Liam Teeny Sprague. Oh dear. Far and far for the hanya. Well shit lads. Hardest Marajer and Toran, the hardest working teacher in the island of or in the peninsula of Iberia. Shout out to Ishbelina Heron and Banach Gall Sansalum for that Ahan Oran Erdoi. Because now East Manisla Tasso got their Spotify radio Ishbelina Heron. Yeah. Ahan Oran Erdoi Air Fosta. So shout out Ishbelina Heron. Well lad, Kajamer Avi can Jamer Avi and Tacken be Kava Fest or show. Really miss a German fiction.
in rudái a bhí mé Johnny swinny bug sa cafe land maidin agus rum me German faoi má chuid rudí. Cava Fest, bhí sé go hintach inta bhaid. So Cava Fest, festival bunithe hartfa all Cava. Agus Cava sin an colcathair níos sire de champagne agus tagan sé ó Catalonia in Barcelona. Agus tá andal idir an bhálbug seo le daoine ó Catalonia. Níl an céim fá, cos ní hílann go inran rá fáil tro faoi, tá sin ardúlach ar an cóhéics atá ag an workshopies tá sé cinenne chosú na chéile. Ar chuúsigin tá léir mór ceangailtí idir an ceantar seo i Catalonia agus sa Gama. Agus bhíon truckloads de Cava ó Catalonia ag check sa Gama den Jerry Shack. All right, níor hiid me sé gcónaí gur rud a ranniu sa bhaile ach sé ó tímhaí agus just sin leiscéal don They sin a bhád níos nadarthe agus a bhád níos simile, but nó a bhhailirte seo exactly trochanna an Jerry Shack tá ceangal ar chuis éigen leis an ceantarbug seo Catalonia na dhéanann siad Cava. What it is. So te an Cava fadasteach agus cibhí lá tá sé bheith mun ceirí. Ga ihe agus de chud daoine an dúnach ní me se tá Sunday clubón a tá masterthe leidir is a Gama bé ó trímha den déanana a láthair. Darneoid ó stop tú ag freastal ar Welsh's ar the hotel níl tú páirteach sa Sunday Club fasta. Fair. Níú mé agus nírú mé mar bháil ar an drochar den Sunday Club ráda stad bé don duine atá ag éisteach leis an chláir nó don burt atá ag éisteach leis an chláir. Tá ag Marí na Sráide nar chóir de grá serviceach teach tavern nó Bílan nó Aitirbe níor chóirdífa riú stad nó druidú le refurbishment mór dhéanamh ar tá rud éagáil go mhaith. My God. Harlaíonn leithid sin áitina ahanát sa bháil a bhí run móid acu. Oh my God. Walsh's Hotel, the Grad Color and Donach. Pocket go éir bí an Jerry Shack agus bhéir sé intach bhí maithe mar cinneal láran an cúisireacht an tíh sin den tír. Agus bhí chat taverne intach jazz mór agus fada acu. Ach chuí an junior chuí sé a dráin an achrú mór seo a drá club ihe mór hamadeach mar a rin dormants mar felt like. Agus ní stad daoine gold hockey. Why do people do this? And why that nightclubs Conán? Oh, inis leis níor ná níl dúla go món. Well, ag brathair an cóhéics is dóthe. Okay, Jerry Shack did tógáil forinne na gilóga stag do Rudaí costa sin ar fiú couple like Fine Cudge Madness. Oh, aye. Oh, one insultas ar fai. But ní rud le gáil heag aber go tú an bhile de trúr háde agus téan tú heag clubíthe ná. No, fiú was my single. The time single, ní bhíonn mór an fánar an dul clubíthe. Ní bhíonn? Not really. Tá sé go hulk glór in a tagan sé ag chusaí gra. Agus chur ceol cálnach nach tatníon lom agus droch olahan cosal le shots agus vodka and blackcurrant water
agus shitty beers are going to be in the bioracha go hulk in nightclubs agus certainly the male Guinness acu beo sé ganta go hulk acu. But ní bheo an spinort Guinness at all in nightclub. I know, but can we just a curlish and molachta rudí dúilteach faoi nightclubs. But ag an am cíarna aber go bhfuil an bhirteogan an mí malachaí ihe nachrú muid ag dream leis just ihe aine aber agus tá muid ag gáil casadís tána pinta ag gáil go máid dúirt muid le híle rahí muid ag flanneries. Tána rudaí ag gáil níos fearr tá nóisiún ag teach dúirsa bana amsú teag sé go dtí an an dá clog agus tá muid ag cur siar na eisceabhatha agus dearmuid an rahí muid ag coppers. Dar nói is iontach an rudí chlubíthe a mhaile flian. Ní iontach an rudí chlubíthe aisinseach faoin tú aitir bíon dhearan. It's like, stop getting notions. This isn't the city. Ní maiile sin. Discúlam sin. And that's Who tacky air to come up a goni who tacky air, you know, very tacky. Just and it's like come on, this is supposed to be a pub atmosphere, you know. But ni hilumgar near learn for nightclubs. I mean, can't we aicha habora? August there like nearly occur while you clear in some cash kierna mar is aicha white eight kushat while you clear. There's swinging more nightclubs. Into Gary Dini different nach like no good or who again died. You know, imagine going to Dormans every week knowing everybody how awful that would be. Just sure Jack secrets tana buhli o lavi sa chorneo wine been to a good lord for that woman and shown to get the bug nice fudge tan na mahra hard just the core. Yes. To wrench Dini o Mar felt the well. Eichne Saol orta acu sa daisa arlar. Yeah. Agus do chóirsim nach lorhead lá de gra a chorbeh achhain go an birte go bhmí agus napol duine bhí lordle agus níl si bh munsalt as níthe agus céan tú coppa focail in chéile. Yeah. Agus an tíon tú an duine céarna deag moment sin níos moile agus down to an head nod or Jesus. Yes. Agus lui tú na matrathe agus iad an mí doníthe they're mad night out. But lui tú Flannery's ní chorthaí nightclub or Flannery's. It's like a bar. Oh no, ní nightclub no, ní nightclub. Ní cosal bar. So and jahi tú heag nightclub or BL and Malachi ago and coppers are you? Yes. Kajid Tanya or Kyun more le dance floor. TV. Is that Flannery's? No, it's not Flannery's. And Kyun le dance floor more TV smoking area more. Chain Hispanics or fat. Oh, Dicey's down now. Great bar. Discriminates against Irish people. Yeah, but shouldn't damage Giri. They are mass propaganda for the Irish Freedom Party. No, and Mahler to ton chen to Jackos, chen to Latinas Shaws and then you Galanta, yeah. Sean migrate mar bíon migrate nach legit si airní isteach mata come ra airne charpe. Like mata na hiri contra ke choke no mata dini kehu J top really merchant. But who miss Uruguay? No, who be couple hasn't seen more them. They say oh yeah, it's deadly.
Ní mé an a couple uur deel cean fad nach gachi go leis agus hí mé an le cara ó dé na másasca price agus couple láidir mu sé coní lá ag ná. It's very good man. It's more trúna nach mu Virginia. Yeah, bagra lomsa gáil Beiidir arhain an teachtain. Yes, cheap pints, Louis fi agus Kevin on. Yeah. Agus a gcónaí rahan le mar chara as marrá agus rahan muid Beiidir gach March de cédaine ná deirdaon go pub an teach defrob. Ach a gcónaí bheith déisís an Beiidir ahan darna ceann. Agus ar ná Beiidir go rahan muid ag déisís le ag 6 teacht an deir na hithe. Agus bhí sianta maiid just rathid isteach an smoking area agus bheith abalta cannacht. Na paint nachróínta jazz ach gnáam céarna bhí si go bra agus an bia bhí acu fósta le shady burger fanne €2 nó rud mar sin. Is bralam an dói a chuintí sí sin na pints. Just not nice, not go jazz. agus an rud is astí faoi ní sílam agus 7 clog agus 7 clog nó 6 clog bheith an ceol go tuban ionta ard le agus ní bhí abalta córa dhéanú. Why do people do that? Jan siad ní hégam sé an seo ach an airad ag pointse éigen in san ihe nuair Beiidir 10 clog nó 11 clog pointse meach in san chat taverne éitiúil seo tháinig tosa é is chat taverne chuann siad club music techno agus gaithil rud suas go chomhaird nach teaglaat in le chluiste agus níl an fermiúí agus lumberjacks agus like what's the point? And then hugging me for Jaragro that gaftin you cooked up. Even the infirmary and lumberjacks need their cooked up reliably. So sad. Skevin to against do ag Johnny Kershiser Dicey's do so though. They're handling me go by your clay and tus. Yeah. Yes, Dicey's. Dicey's is a good wee spot. There'll be Johnny like Kershiser in a pub in her flat. Like, Dicey's a good wee spot. Well, how much were the pints? I can't remember. You were like €3 or €4 pints. No, like, €1 shilling. €2 pints again is shaking up, but you have to sort of have to. And you might meet a wee American tourist in there that time. That's true. We kind of lad data ogum le American tourist in Dicey. See how. In the white. Well, Shin Canada Fest. Yeah, so William would Frinny would in some Hala Warsaw at our Frinny would a Hala in Scola. We're getting in a Volta Cava. August G gat in your beer na heiche. Fiol actual salad actual to the jazz. Very wholesome. Agus an sin flag in gatainine good le kusharak the Yanish na tea and tavern actual. It's pretty cool. Yes. What a funny story for you in the podcast show. Patreon subscribers. Yeah, question. With the plus version. Yeah. Agus could you mar a Yorka? Yeah. So who may sig pal heg Majorca Jahinia. Ach jazz can you ask check again am Kierna? Mar la tá sé pródaithe le muir na garmanna. An jo mé chréidhhaid, just behéad ag siú síos an sráid agus ní chlénthe rudaí ach garmanis. Agus hart an trá just bhí áitethe ag díal bratwurst nó rudaí mar sin.
Oh my god. But So in dói a bhíon duine chu amach go géirí cos le sasanna ag leacu a chultar go dtí na holiday destination seo dean na Germany an Rockirna. yeah, but current siad géiris na Germany fosta. No way. Yeah, bhí mé curcéistear pá, so géiris sin cosal ag gringos don daoine, but sin an focail ag muir na Spáine dá gringos ná, like muir as éan ná Alban ná, ba current siad géiris muir na Garmana mar téann siad heag hon na Spáine dean siad cóisireacht ón siad baraíocht agus a lehéid. Níor bhfuil mé riú éitir bí ribh an ru daoine gearn in air sin, ba daoine bheith a bheith chat go tíir sochu le cóisireacht. No, teige mé, but ag an am céanna ní hiige mé, mar taigen díobh daoine go héireann agus an tíon feadh a déan siad go héireann na don cóisireacht. Sin agus inis in am Instagram agus inis go bhfuil ar a Facebook níos aitheanta don na réirceanna téan daoine don Wild Atlantic Way agus ruí mar sin. But nuair a chuir sa céiste daoine go déir inta nearn dá mé. Níor bhfuil ní rum mí riomhaitir bí rih seo go fóil an ru daoine ag gearn an air sin fa daoine ag teach an seo chun cóisireacht. An bhfuil rudan teach in san mion for daoine achrannach. Mas rud go focail in Mexico don gringo. Agus mas rud go focail in san Spanish Edgeland in seo géirí fa haine daoine achrannachta ag teach don cóisireacht. Tá mó rudan teach an sin. Beidir, tá sé simú. Beidir, agus beidir gur an mion defriúil ar tuisceart na Europa agus géisceart, mar ní chuir siad sin ar muir na Headlein nó muir na Franca ná. Chuann siad nó bhfuil níosam an focail géirí, but bíonn siad ag gearan go dtí seo hí me gur úsad siad géirí a bhhain fa haine daoine sasanach nó daoine, well, not daoine sasanach, daoine un tír bhirle, un dóm bhirle. Chuann siad English orm, Ingléis orm, cé nach, agus chuann sa nniuildaoife nach sasanach mé, agus gur bhí an Gaelic cé teanga sogam, agus just dearan siad. You're infected with Englishness. That's you. Agus is cum lá. It's cum lá. Níor bhfuil mé, tá siad ginta tá cineal ignorance in sin, tá ignorance in sin atá just ungenadartha. But bíonn siad ag gearan fosta faoi Frankie. Bíonn siad ag gearan faoi Gatainne. Smaoinmh ag gearan faoi Gatainne. Smaoinmh ag gearan faoi Gatainne. Deir siad faoi na Frankie go dagan siad an seo agus caitheann siad a chuidearigid agus álann siad ar chuid beor agus dearann siad cóisireacht agus an sin baigeann siad. The bastards. The bastards. Bíamsa ag fannachtaí fel le rá, and they sleep with our women. Just waiting for that minute. But I love it. It's funny. But at in the jazz, like bhíonn am sure dói agus bhí much to try gach lá ag sná agus a hanrod agus díth mé couple of pages in the jazz. Sin Samuel an dói a dúirstú focail sin aber éist? Paella. It will ga eil on, yeah. So deir tosa je. So heag le couple of fuama dhéanana leis an ga eil. Ja, no má tá tú in áte America Haas, ja. Paella. No, má tá tú in San Argentine, paella. Okay, tá se I go sílam gníann siad paella an seo ach thula mé sílam gur thula mé couple daoine ará paella
fosta. Being an like being siad idir an dá rud being si costal le math gan den dá rud in It's amní. hard to know which one they're saying. Yeah. Agus naming could white and amni hegum sick jet okay. So Yeah. to miss go free question. Interesting. So being big a jazz con. Bhí ach bhí orin é a chuirú like bhí orin like láháin like na acha cost tra bhí siad either costal le McDonald's ná bhí an bí inta ard nósach agus inta dír. Oh dear, yes. So okay. who much hegan at seo láháin bhí si inta jazz like Beiger cúg bomata jeg ar hiúil an tra agus ach donna muir na hat a bhí an ach bhí na daine inta jazz hui an séaf amach agus bhí sé curcéiste a nanne ar an roin bí a blasta agus bhí muid rá bhí start agus bhí sé caiispan dún rudaí a dusid sé bhí si in the brodal as a hudge buia agus start sé len cén lá tá sé bheith gamacht agus start mu de cédaine start sé tuí sé bhrás agus hána mu rás agus bhí sé intas ásta. In the way so le go get cheer agus ganna bheith ábalta. Go gehéan agus ganna bheith bhím go leisceil. Bhí mé go rá so le go gehéan mar hapla agus ganna bheith ábalta an bí actual a bhlasú. Ach sin mar tá airan as ní heagla do more gestional actual bhlasú. Sanna a go bhhain me hen tú heag Níl agam le pub faoin tú nó rud mar sin. Go heirithe ó jaas Conán máhíam éitir bí a jam ní heagla ach burgers no high fusion food Yeah. food tá sé Jackar just rud an check simplia. Tá sé excrusi ar goltar. Bhí mé géirí faoi na tíorthe de friúla an seo ar an Iberian Peninsula agus an Spáin go coitinta agus an ndaoine mhaith le daoine le nóisina de friúla ag teachtasca. Ach ceníonn siad a chud cultúrathe de friúla measartha leidir ar an áirsin agus measartha agus tá tradiisiún cócracht acu inta leidir. Agus in neusplaat. Agus níl chuidir bí den rudí sin áganne a gompraid láfa. Agus tá muidirne ionta fáilteach. Agus is rud mhaith sin, but sin an compraid. Sin an rud. Compromise. I wonder, agus is few cléthe emmert landseacht, what would be the modern Irish cuisine had we not been colonized? Yeah, the Cardian birch rud a scríal suas. Some sort of dairy cocktail. Some sort of yogurt cocktail. I don't know. Rud eile fam a Horace ná gur chur mé má fóin as don cuaig lá ar fad so you're a huimod harú charger cartagam den ciad lá so bhí mé gan ma fóin so hocarí mé cé gur chanig mé charger hocarí mé gan an fóin a chur air a réist agus bhí sianta jazz inné bhí waithí sé go ró Why sé ní siadrum ná rudanta ha dearn mé sin le tam mór gan a bheith le ma fón ar feith cuaig lá. So ní aithú leis an spreaction agus hánig an swinniú thugad ar an chéad lá. Okay. Cé an rud Cé cinneal rud a winse ar hiúil nó cé cinneal an ró ar
win sé hiúil in droch mofihan nó win sé hiúil stras wood nó cé rin sé cé win sé hiúil wood. Beidir one sé hiúil níl sogam. Beidir mion sin na tatú a gona géirí rud a dheanú ar an fóin. Like bhí mé am híle a leor ag léo agus gan birchebí orm. Ag ná bhí mé le mé rá leor go leith sa chuig lá just a bheith ag léo san ihe nó ar maidín. Seo leor ar hositún sin nó leor a rúd tú léo le tamil agus ní hola a chréicnú. Ceanna bháin haideachlam ceanna créicnú agus gair a bhí níos fosa le léo, like detective, like crime. My God, you engulfed 2.5 books in 5 days. Yeah, and an excellent. Part de sin an excellent. Agus wahí mé you're a churmi an fóin ar a richt. Wahí mé agus bhí mé just ag garc ar WhatsApp ar fai couple of moments agus wahí mé go mé switched off go homlan on tín wí. Like wahí mé go rú my head plugged steach go dtí an fóin. Yes. Also just jan tú ag an nadartha agus agus hanach mé arás agus I was like, oh, bí meg Danny seo an tamad ag ach a dag an fad. Sin samel agus ar wahí tú níos oige. Like ar wahí tú an rún cinneol an rún níl ní higlum crusís ar mohiúhan seo, but ar wahí tú beidir an esplis sinniúnta sin órógad agus tú ág beidir Jake blina dí seo rógu an fóca agad. Sal ró tú burtha faoi go dé a bhíh tarlíonn san dún hart barat an rid sin. Tá tú in san bubble seo le a chailín le leor. Bhí codsta sin an mar ribh sin. Simply. Rudaí simply mar. Wahí mé an nuair bhí mé gáil bhí mé geisteach le podcréalaí faoi fin CLD agus na cluichí a bhí go Harlú de dónaí nó just ahart. Agus de gra bheithinnig glanstan beidir clia canis tíróin ar Twitter. Agus hannig sé go dtí de luúan agus ba chumalm fa an cluiche sin. Bos agad like ní rú orm na torthaí a éil go leireach nó agus bhí mé ag smintú cé a bhain an cluiche I was like it's cuma. Ar a couple of láhan bhí mé rá cé mé an tos a seo a éil mo chion go leireach. Distractions agus instant gratification. The murder of happiness. I love how we had to wade through all my xenophobia and prejudices to get to the heart of this podcast. Sure. So, Kajina Ruddy a hog sé dit, Conán. Kajina Ruddy hog sé dit. Hog sé in rud dit se tag a bhfuil onat glactú hiúil ó Mallorca. See, Shannon rud is Jacker. Shit is Jacker. Tá sí an dulé. Níl an mó agamsa na ja núsanna a harins lom. Tá sí sílim go sí Jacker. Ganna bheith ag fannacht ar WhatsApp. Like bhil agad nuair usage tú WhatsApp tá brú Mohin tú an brú cé mé freigra thuirt an daine seo ná tá mé inta míhainte. Te sin arás go leireach. Te sin arás go leireach agus is duine ufasacha ar WhatsApp chuir siad gatic leis na messages. Manarú na text sin on. Yeah. Manarú ach an traditional SMS text. De mé group SMS text messages on Vail and doing a what is far. Vail. They'll show what is far. Yeah, Sheelan August te gacher a current to inroad BA Kebe platform or current to chapter actinish. Ta sogot gur word in your dinny egin dot chapter August ta sogot most ruddy gur
gur raigear siad é leithreacht nó tá so go man bhil siad go é a raigear in Marbh mar tháinig siad é agus níor siad. Imagine that. Agus tarlíonn sin idir trealaí, tarlíonn sin idir cairde, tarlíonn sin idir daoine ar chomhibrí, agus tarlíonn sé idir, you know, leanúna agus daoine atá géirí déithe agus, my God, man. What a world to navigate. Agus certainly bheith a fosta tú rogtha in san dúin seo agus choilús is thosaíonn tú sort of like, you know, interaction seo ar lína. Your anxiety, you're going to be meeting really complex anxieties from the get-go, like at a really early age. It's mental. It's crazy. Rud jazz eile a bhfuil mé agus mé ar an éitlan bhí mé gaiisteach le ceol. Bhí dríocht ag buint leis an ceol a rééis mar thar éis mí le ceol ar feadh chuig lá agus bhí mé an sin ag éisteach le mar tharla sé ispinní na hhéir an album agus bhí mé ag smuintú. This is deadly. Tá an ceol seo agus bhí mé tharú mé ag deanú rud bhí just bhí mé ag chuirt faidir an ceol agus rud sin. So bhí tí abhal tá dríocht an gúhan a bhathúir is beidir nó beidir, yeah. So mar tharú sé just sa cúra an táime le. Yeah, class. And an drochir, so rud a hastíonn le go mór agus bíonn tú brathir fósta, rudaí costal sin ceol nó cláirithe television nó scanán. Rud a hastíonn le agus rud a dhéann tú fan haine nó tagann cear bhealach é úsáid an tamar fad agus bheith mar chuid de sort of existence of it. Yeah. Bhain sé ón ahas hagann siad it. Sé, go dtíre. Excess is always terrible. Yeah. Agus Cé dhéanam tú nuair atá excess entertainment siamsaíocht bheith a gcónaí excess siamsaíocht aganine mar gheall ar an ríomhbhreabog seo atá ar bóca gaithleat. Tá excess siamsaíocht agan an tamar fad agus baineann sin ar shiúil ón achas atá siamsaíocht neamhse le thuirsteach agus níos caitheann muid féachtaint feithaine rudann seach níos agus níos, you know, tá gcónaí a géirí rudaí níos specific. Yeah, it's níos taringteach. Níos taringteach, rudaí difriúil a gcónaí, rudaí difriúil gahar cos tá gratification sin amíthe. You're chasing gratification. Yeah. Tá tóir gratification, tá sé go hook. Sin an fág bháil léid de TikTok onan is just tá tin rudaí síos an bailach sin agus síos an bailach sin. Yeah. Tá daoine agus maithíonn trúd a daoine óga na riire agus teachtaí an puinte seo maithíonn aonanta an-trúd do má dhéagóirí agus ar an ábhar sin dhéagóirí go generalta. There, you know, níl an taithí saol acu festival acu when cinneol éfach nó cinneol an effective éige sin ar a saol agus there. Nuair tá depression orthu ní haigeann cuid dífa go cuid in depression sin den non-dúsin ag seach dóm ón lack of gratification sin ní higlód. Mar níor waithí siad ar níor tharú siad sa tíl sin gan sin a río. Yeah. God, it's pretty sad. Like, agus tá a bhád níos mó baimna le mearchlanse just ar waithe leis an topic sin, ar waithe leis an cúis like. Agus chud bhór an mearchlanse deachreacht í mearchlanse tá ionaine mar daoine fosta. Tá sé teach sí saige sin, like, you know. Yeah. Waithí mé rud eile, like, ní tharú an brúán ná beidir an tharú mé géirí a bheith chur tá mé ag an áit seo cé mé taispint dahan inne bhfuilmíonn seo. Mar bhíonn sin an. Agus ané le níor waithí mé sin. Agus bhí sé bhád níos fearr nach raibh mé géirí a cé mé picture a tharns don trá seo ná
don bí seo nó Tá cóceathair agamsa agus níl ige ach sean blogfo agus ní úsáideann sé WhatsApp agus rudaí mar sin. Agus ar an chuaigh sin tá curcail socialtas ige níos lú. Agus an amana bhíam sa burtha faoi. Ach deir sé gúna lom naí riire agus ní higann daoine seo deir sé. Tá mise iontach sásta le má hial. Ní bhíam sa burtha faoin stop sin. Agus níor chréid mé, but ní sinne ar éimsa chréide mé níos mó. Or cén dói a bheith burtha faoin stop nach bhfuil tú ag deannaí, nar nach bhfuil tú rio ag smuoine faoi cé tá daoine eile sa dóin nó daoine eile ar chuaigh leat ag deannaí. You don't know and you don't think you're missing out on anything because you're not. You're doing what you want to do. ach an jocolate híon an tathrú mór sin a dheanú dul gotí an No, brahan sé ar bhrealam méid ama sílam tá well chuna a deannaí mar ceart you would have to go through a period of withdrawal. So ag brathir cosfuil le droga no I don't know ní senioli mé ar addiction, but say the maithe their social media ar fio Jake Nina mar tam Virginia ar leit. Surely an trinal engineer tá dianta orine le bheith ag brath agus ag smuoine ar daoine eile agus go dtí tá daoine eile ag deannaí an trend. yeah Trends fucking hell. Fast, clacking sin tamil le brising. Agus higla a ra napol me gérévis burha fusin, agus higla a ra napol me burha fusin. Ach ta ahan Daniel Kenya burha fusin. Dú di. Bhein híon burtha ceol go gail hin rins carja. No rins daoine atá cadsrú agam lá like Beiger níos mó ar Snapchat. Ní churthain WhatsApp thucaí ach churthain cór nó Beiger dheanhain freagra do scíal Instagram do god. Yeah. Tá tú ceol ag cailú amach ar agus Beiger más fíor carja atá nach gailtha iad, but Well, rinne sé trailer seo rih COVID I mí anar bhí me sé I mí anar gabile sa fihe bhí me sé aontach mí hasta agus an raibh an total reverse of this again I relapsed yeah but lá an seach bhí me sé deannaí pull-ups agus idir na pull-ups bhí mé ar Facebook ag scroll agus bhfuil an teagháil mé ag bhfuil mé ag deannaí seo instant spot seo instant dúrthla seo a rinne sé pull-ups. yeah Ach an nuair a cheasma sin chaith hín fiche bommante just ag scroll ar an gutha going through all the different platforms. yeah And I realized that I'm wasting a huge chunk of my life looking at my phone scrolling between Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Bumble, Hinge, Agiri Kije. So Laniations muní mé coid mhórfaoi agus sin rin mé scris ar Snapchat, Tinder agus an cion mór Instagram agus well an cion is mó Facebook. Scris mé Facebook. Bhí like 8,000 cardja agam ar Facebook. You know. Agus Bhí tú aitheanta ar Facebook. Ain't mar absolute geld. Agus scris me agus but you know what I mean? And this yeah agus and I regret that sometimes but because bhí an cineal sanantas a bhí agam ribh sin níos fearr. Mar teige man leis go gailhead na caidrú sin. I wouldn't call them carjas níos mó. Caidrú a bhí an. agus ar chaithú iad. No, no, níú siad riomháin. Níú siad riomháin. Just bhí siad an mention. Yeah, well, no. Haile mé gurú carjas. What's the plural of carjas? Carjas? No, sorry.
Hí mé grú chud cairde has níos táhachtaí nó níos leidre na mar bhí. Agus mar extension in dhéan espe seo actually a dtíar na másca tá an cinneál an líon sin de daoine a chuirthinn síos mar cairde tá sin níos lú mar a bhí sé réal. Agus dúirt daoine sin a gcónaí lom nuair atá tú níos sin a fólamóid tú nach bhfuil cairde rá cháhacht ach ní cheanóid tú a coppla cairde. Agus bhí a cairde a gcónaíonta táhachtach dúsa tuis nach bhfuil dearfa th béal. sé Agus tá ceart san fómha agus is fear rudé, so ná a gur thufa sin mar ceithí tú na cairde anyway. sé fear sin. Má tá daoine géirí agus heagla a gcónaí in é tamil just ceistar de chuir daoine an bhfuil golfin pentan ó seo anna agus deanaí siad rudí leat. But mana bhfuil fear cairde sin ceanfa a chaith do chud foinniú bhfuil. Yeah, agus níl tú caithí de chud ama ar an cairde tá tú cinneál má tá tú chur Snapchat hocu. The pretense. You're all just entertaining each other until you're doing something better with your time. Agus níl in dheimhnis a gceist. Is a géirí a bheith bogaí ar aige rudí níos fearr agus bheith ag deanú rudí níos fiúntaí le a héal. Yeah. So maybe we've just talked each other into deleting all our social medias. Slán Sean podcast déarnach bhí muidig amach list le bheith an ar gcónaí sna slíomte. Well, níl is an fud, but tá sé sásta gur thosaimid in déanaí seo. Iver a híon tá dé seo gomsa dúsa ggéalaí séid. Iver a dó tá chuid crochas creativity. Tá chuid crochas a gceist agus tá sé spéisiúil. Tá sé spéisiúil le cinneál córa a bheith ágaine nach mé ágaine bheith córa samú ágaine a gcónaí agus sinna fad bhí géirí seo anna. But currently airne smuoine faoin na córa a bheith ágaine níos mó. sé And to consider these things. And they had been sásta Snapchat agus Facebook a delete Emlena mar hapla. Instagram fa méthe sásta é scrasí. Ní hílim gur tá Instagram go holt. Yeah. Ach tá sé úsáid a fósta. An drochir tan a rudí seo agus seán tíbhéile dó tá sé tá na rudí seo úsáide. Má fáigann tú do héal socialta agus do héal persanta ar leat tíú. Má féidir le bheith leidir mar sin agus do mothaithe cheanneal ar leat tíú. sé Tá sinnta úsáide don grá agus do chuirsaí arciaachta agus ruí mar sin. á gandaidir bhí. Agus activism. Agus fiú ag nuair tá tú géirí hacht ar ólais. Yes. Twitter agus a lehéid spot. Is féidir a checktar grúpi takeíachta inta mai don na cinneál stuff sin. Agus fósta cé tú bheith réad an breithinas a dagan an codgéil an dún. sé Cos nuair rinne sé é bhí achan le dunne ag magu well an bhfuir tú ar eis go fáil. Bhí tá gatainine ag fannacht ort teite mar éis. They're waiting for you to relapse and come back. yeah. Agus cé tú bheith fannacht fan sin. Cos níl gatainine ceanneal different cinneál stuff sin. No. Everybody's waiting for you to fall. In that regard. Cos ní mhaile daoine difriúla. General, cé tú bheith páirteach don grúpa mór. You do, man. So, an Jan é? Sinam gur chóirún smuitií ar gutha an teach agus teach mé. Tá me sé I go dúna na chorúm. An níl mé déanú an dé seaachní seo or tá colceathir ag teacht. Yeah. Chun cuairt a dhéanú orm seo.
God help her. The weather is awful. Tá sé cur fearne. Agus tá go híon de chun sé fearne seo. But in siad sogin, tá me sé go tríal bhainte as má bhuihan baigáil ag mo chudibre. Agus má híhinnta a chaithú gan guhan. Guhan má mar rihan le má tá sé dí, but híhinnta a chaithú gan guhan. See what kind of weird shit my brain comes up with. Smailm sin mar sminti an drothir haideaglumm sin dhéanana ginró overtá go meach. But No. Smainte mé a rud eile Beiidir. Sin an rud simú bu dá chas actually dodach jibre. Sin an fá luine like a dac on Instagram. Dodach jibre tá sé brathir na man social de. Yeah. Ní ho laat a bheith gan WhatsApp no Instagram no. Yeah. But anyway. Sin galore don chat feo. Wilmage topic into similar jigums and Lord could warfly. Yeah, chuck me drás aige. You're a chilling much, you're a yanni much one he much trilas. Sin what these farna and trio topic of yoga in that new. Ihe hounas na Hollands, the creep and ife. Bitching the my. Okay man. Amor Amor slant.